Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di masakan my Sekarang kita akan makan spaghetti ala Sunda, midog sama perkedel bubuk, kerupuk sama sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Bisa boleh buka. Sambal mantap. Enak, masakan istri emang enak. Bagus, Pak.
Habis. Sedikit lagi. Luar biasa, masakan mewah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.